Жакшы саарбайсың. Құдай. Кирпиштин баарын өлдү. Түп району Корумдайлы. Селди караңыз, селдин жүрүп аткан астагфиралла. Үйлөрүбүздү бүт суу каптап, мына картошкаларыбыз бүт агызып кетти, мына. Азыр тиякты көрсөтөйүн. Мен семья мына машинада отурат азыр. Тиге кошунамдын үйүн тигине карашы, муз каптап атат. Астагфиралла. Қаладағы егіндін барын жеп кетті. Ылдиққа кошунамдын вагону кулап баратат. Сарайын жеп кетти ылдиққа кошунамдын. Мына бияктан да көчөнү да суу каптап атат. Бекжан артқа карап тур. Мына караңыз. Мына Бекжан ат қарап тұршы. Мына біз фундамент құйып атқанбыз үйімізге. Үйге кіріш апасы не болады атады. Мына тақтайларыбызды бүт ағызып кетті. Мына. Жаратқан Аллахым. Кошунамдын сарайы жоқ уже мына. Жакшы саарбайсың. Құдай. Кирпиштин баарын өлдү. Реально страшно здесь. Ё-моё. Несін көрген несін, ё-моё. Тез,